Lehi ta hianin Sarahi music service kan tia he Kohhranin ahonga voina tang hian an tran don guitar kan han en ve don ni hi music Zirna hey guitar kan lei ve dona or ashui. Excuse me? Have you ever bought anything from us here before? No. Well, let's put your name on it, and then if you don't have the receipt, we'll have everything in the system for you. M-A-I-N-I? I'm sorry? First name? Yes, that's my first name. M-A-I-N-I. M-A-I-N-I. What's the last name? V-U-L-A. Vula. Maini Vula. Hold on just a second. M-A-I. Last name is? Vula. V-U-L-A. Okay, that's easy. Yes, easy. What's the zip for you guys? Zip code? 50322. And then a phone number. That's how we pull you up if something happens. 515. All right. Altogether, it's going to be $127.30. Okay. Hile in a David. Music Zirna. Okay. Ang mahi kan han shelo mu ko mo guitar he to velom ko mai sang ni tenia. Sarai Zirna turmei mi chu tlom ber kan han leive ani hei tlom te kan han leive a hei avan to hlom ve guitar ashui voatir le don ni hi kan lo voathiam lova hei hen music oiril tap to mo hei zir zautia music lam chu enge nuam mi tiem arena yen nuama phura kan lom le a chuan hei heta hianin kan han Vuak le tir le do ni hi na china khanin na chang kan lo shelowa tro boite ni me zo papa ni hello malo ta ne tu tenge thiap em ti nak lain hey pu sera fale tlangwal chantia hello in herak tor vel ni hi hey Rina to le me he guitar he le thil reng kren ain to thei rem le ui mate he chu klom ke ro he thana electric guitar ni lo kha le en ko lang le aman khamate han soizel lom te avan han to lom vi 599 te chenchu 774 pai khi ho pai chu sang khat sa le som pakwa te an me khi Kohhran Moza mukhang kamate Moza ni mi Don lapkan guitar play thiam huna chani avan thadon vyo a tauchi thachi kan lei ve to nga tro ka po kale play thiam vek don lom mo Zali somkwa pokwa ti ve rina yin lo to fang lom le me nia kamro thami avar khamate amoi ro kathi ang lo turta kha electric guitar lo wa ita tur avarom se chong ka do veuna electric guitar kha a instrument strap tur hi he a thlang du andu a chuan
ita ilak sang kha rose kha chu khom to ni mom to lo ni mo ne ni chei ta ang khamale do to kin thlang ve ni hi he sata intar takso alak ka chu ani atlom ber kan leya tan nan chuan atlom ber kha kan du phot he chunga pole tam na sa hello pui le me kini chu kan voi khat lu ve na nia kan lo le she ve ai lo amo kan au katar ve tla orole try role pe do lom or chimpur ro chata em apol lam ta kha thamo acha Okay. no There you go. Thank you. Yeah, absolutely. You guys have a good day. You too. Ready? Chuak le don ta tum ni na bye bye role bye bye ole hi tu na chuan vo in hi atop ni an lo thleng ve renga music an zir ko shanina a hon chu ani a kan no pangte ti hianin hei ko shanin a honga nakin zela po ko shan ta na tangkai tur ani a keima tak phe hi chuanin ko shan Rawngbawlna chuanin a fu le tha ka ti pol tak zinga mi ani a chan chu helama chuanin music kimma in khom thin kan ni awangin tuna kan music wan tu te kan music shin te hi an lo upat ve de huna chon chok tu turte an ngai do na tunami ho te hi an lo thiam ve chuanin ko shan ta na te an la tangkai do na khwang pui le khwang te nen chau kan zai thin lo awangin khwang pui le khwang te nen chawa kan zai lo zel na tur chuanin no pangte tianga an thiam ve hi apoimo ani chuanin no pangte hi an phur em le tui em wanga zirte kalte an ni lo hloma wangin mithen khachu an tuina awang te po anianga mitam zo ki chu an ni kher lo mai theya keni phei chu ni lo chianga kan da luya ma se tui vele chozel thawa chuanin hei zirtir tu te tan phei chuani engti khopin nge do theya ngai don ni tui lem lo in zirtir chu thil boi thlak le pe om lo tak ani a zirtir tu do thei tak mai te an neya ko shan upa le midang klom ngai te nen ani a hi tiang hianin thei top choin thanem ngai takin an han zirtir ani a an thanem ngai ne te po thon lo tura ngai yela ti chuanin hei vo in ni hi mi an tle ma chan chu chungkwa ten program shan te po an lo nei te po ni mai theya thil dang activity te lo ve bok ne voina last day a hianin an tle mani danga chuan mi som pariat som pasari vel an ni ome voin hi chuan last day ni tak hi an tam lo wa tin tuna hianin I inrin zan voin ni hi inrin ani a zan ina koshan inkhom tongta inkhom na kan nei thina inrin zan pianga kan inkhom na a hianin an perform do na chumi tur chu tuna hianin an practice le tlawa ni dangan ban hun dar thum ai an reita achan chu heiana thani mai takin zan lamta na an han practice ve bok ani a ti chuanin hei koshan ten helama hianin thil music zir hi a hau tak lut tuka pona zir tur chuanin kar khata ni thum lek ni chu po chu ni khata dar kar khat chu tiang po chuanin dolar zale somriat te athen I alo senior de to phei chon zathum te an la kha tiang dei khani wangin koshana mithiam tak te kan nei ten tiangin heino pangte an zar an zotir
ti hianin no pangte pon thanem ngai na chang an hriat chuanin nakin zela po Kohhran ta na an le tangkai em don ani hi an tiang hianin an zir dan thin chu ani e Zirna chuanin Zirna ni ron ti ve kha kan tua kan chu thu an ma ni ko nan tu thua sang lo wa ma ro chu e perform da ri chu tu ni kan dia hei kan ron tho so ka pure la dia ni lin ki tor hian azai nga chu kan lo rem do ni ole kha khati kha kan fa te music zir chung chang chu
ani a khani miron en chwa sak awangin kalum lu to ke chu wangin kan biak in le kompom vel tu po hi min han mo puil ve ngalo lo te u hi kan biak in ani a kan biak in hi alianin parking te po azawa anuam kan ti in kan hlim ve mema lo zinte in omani chuanin mir in khompui thin turin ka som mol bok a che u kan hlimin anuam thin ve ania pathian khongaina zara hi kan biak in parking lot vel ani a chuanin kan biak in hi MWD Mizo Church of Iowa nu ho te hianin pangpar moi tak te nen an teima khopa an moi chuai maya kan parn rong chi sang kan par chuai mai ni monom takani amuna phei chuanin anuam ania lo thlir ve te u ti chuanin tuna hianin kan chokidar hianin nim anor khat me kani hi kholin ni savor khop meya ni satak noya ti hianin ateima khop mai a inner klawa kan biak in hi azawin alian ka ti to kha chowang chuanin nim nor turpo atam tham khop maya henglama chuanin nim lo da sei biak ni te amoi lowa ti zung angai ve a en kol fine ni in anuam khop mai na heng te po hi pangpar chi sang nu howin an phun na amoi in anuam khop mai an ron len huna ngat phei chuanin amoi zual don tuk chuanin hi kan biak in malampang ani a kan biak in hi kong an lam zok ani a chuanin helampo hi kan hmuang hianin an par chuai hi kan nu ho te fel zara bok ani a hi kong kan biak in hi alai li ve maya mizo te abik takin kan biak in ani angin kan Kohhran biak huamin han soita ila kan Kohhran na kan members te atanga chhut chuanin alai li em boka anuam to khop mai ti chuanin kan biak in hi tuna kan omek na hi USA Iowa ani a lo jimte in omani chuanin in ro in khom ve ngei don nia bye bye